بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيتنا سوية هجرية بكلة أني كمناني أني بناني أني دورو سهر الجمادى الأولى من هجرة سانكالو دورنا بسوين يوم غناي ميلادي نصارو كجاتي بافلاني مغاني سبا سانكالو تاني فلانا بسوين وناني ناي مبي دورا بغو مصدر رجاء وانبو كنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوا الرسول لعلكم ترحمون يقول تعالى آمر عباده المؤمنين بإقامة الصلاة على بافو مسمين كروتا لندو نابا كجم مؤمنون يا مريا كوكا سلناتي أتشغلا وهي عبادة الله وحده لا شريك له ويك على بطو مسمي نيجي نيغون تالا على كلمة بطو وإيتاء الزكاة وهي الإحسان للمخلوقين وضعفائهم وفقرائهم أيون يا مريا آيين كنو فنا كوكا جاكابو ويك نيومياك kata danfenw ma u ka mɔgɔw lafulen n'u ka fantanw wa an yakunu zalika muti'ina wa an yakunu fi zalika muti'ina li rasulillah sallallahu alaihi wasallam u bɛ nin baara minnu kɛ fana u ka kɛ ciden batobaga ye baara ninnu na ay salikina wara'ahu fima bihi amarahum wa tarku ma anhu jajarahum muna ukake ciden ka nyamar kawun ukaddo uludela ukake ciden ka nyamar kawun kofe ciden yu nyamra ni munye ukake akuka min toye ka toye la'alla Allah yarhamuhum bijalika nu yoke ubeke sababu ye alabu nema ولا شك أن من فعل هذا أن الله سيرحمه كما قال تعالى في الآية الأخرى shikata la fana mogo ye farla salli duru nati a cogola iye jakabo akanka dimunu ma ya duma itugura ciden ko shikata la alabi nema kuma nana aya wore kono cogo min ulaika sayarhamuhumullah aya wore kono la ko nunun tigla mo wala be nunun de nema wode ato ala ko aqimus salata aye salli nati a cogola wa atu zakata aye zakati akanka di mogo munuma wati rasula aye tugu ciden ko la'allakum turhamun na yen ninke o beke sababu ye abenne masro aha لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير لا تحسبن أي لا تظن يا محمد على كوتشيد ما يكنا جيجي لا تحسبن الذين كنا مغو جيجي كفرون لا تحسبن الذين كفروا مامرو كنا مغو جيجي منهم كافر يرى معززين في الأرض كنا جيجي كوبي على الدد كولوكا وتي على الدد وبالك من الذي كنو وريا تقبون كسيرك قوله تعالى لا تحسبن أي لا تجن يا محمد
محمد كنا جيجي أن الذين كفروا كفوكم غمن كافرين أي قالفوك وكذبوك مغمن ينصصو كي قالون تجيا معززين في الأرض أي لا يعززون الله كنا ميري كولا بدس ولا على تدس ولا دوغو كولوكا بل الله قادر عليها أو على بس ولا وسيعذبهم على ذلك أو على بو ولا جبفنا ويوكا سوسولي منك ويوكا قالون تجالي منك كنا ميري ko betaka ala da dugukolo kade utetaka ala da koy uyika sosoli minke uyuka galontigali minke ala bu la jaba kade abu janga kataka asadda li azab la jaba gelen fana wa ma wa hum ay fi dar al akhirati aw la gharafana ushigiro yero jumaye nar jahannaba tasuma yawmal qiyamah do fana ushigiro jahannaba tasuma de wala bisal mashir aw nimmo min kallaban yoro kera jahannaba de kallaban yoro juguyara ay bisal ma'al lil kafirin wa bisal qarar wa bisal mihad kafiru laban yoro juguyara usabati yoro juguyara u femmi fen shera u koro minye jahannaba nuba kono o juguyara يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا أنكو عبد الله بن مسعود كوني على مي قرانا كونكو يا أيها الذين آمنوا كتلو مجو على بنا نيامري كاندو فوق مؤمنو نيامراناي وبي بنا باليلي كاندو فوق مؤمنو بلاما وبي بنا كباريا بادو فوق أني فناني على مؤمنو ولا قرانا كونكو يا أيها الذين آمنوا أقردوي ni مؤمنو ولا لك كومين فوق ni au kwawe mu'minu de aka mu'miniya kato aka ninke ni au kwawe mu'minu de ayen ninke na yen ninya markanke aka mu'mini aka limaniya bejidi do ba faraka ya ayyuhal ladhina amanu lakum mu'minu munun dara alala haqiqala yastazinukum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul huluma minkum 3 marrat ni nyakiri ni ala ye mu'minu wele kafo ko mu'minu aka jo maralew ani aka demisenu munu mabalighuya ala be wakati sabafo na do au kafo ka jenyini aka jo marale munu bawbolo aka demisenu munu bawbolo nu mabalighuya sinya saba wakati sababe kana do au kafo ka ujenyini bunkasiri هذه الآيات الكريمة أقول آية بمنو فلنية استملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض ni aya wiyata ko balima suru nabe nyogon ka sokono do kono wakati sababe na fo wakati saba akana do nyogon ka bara fo aka nyogon jenyini وما تقدم في أول سورة فهو استئذان لأذانب بعضهم على بعض أن يمين فو سورة فلولا سورة دامنا ويدي مغمونو نيكي إيكا مغوية إيكا بالي مسروتة ولو كانت دو إيكا نومو كا جينيني
ويرو جمعي ني ألقو يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أنت من أمي نكوفي ويدي مغمي كبالي مسروتي أكنا دوي كتشوشي نامي جينيني سورة كنفلو كمانا أودكا ni sora laba yoro min fule ninye bali masuru tade nu be do nyogonka o ka nyogon jenyini fa amara Allah ta'ala lil mu'minina an yastajinahum qadamuhum mimma malakat aymanuhum alay mu'minu nyamariyani aya ukono ko uka barake dew mana uka jom maralle munum bo bolo nu be barake wuye ukana do ka fuku jenyini واتفالهم الذين لم يبلغوا الحلم أنو كدم منو مشي بالغ يما حلم يموني يادو هذا مدين كبالغ يا تامنشي سببه چه تالا تامنشي سببه ان تامنشي ناني مسوتا بالغ يا تامنشي أفولو de fule ninye kurana kono sosolite nina Abdurrahman Sadi ko sosolite nina ako minye barakoroshi boli yesa ni shi kase santani duru ko ibe bali ko na ko sosoli nana wuludela me min fule ninye doni ke ba bolo sosoli ten ni na ko mo be bali gani ninye o yede ni eye cheye ishogora ko ni muso jera la wajiborila ni cheya ye ibalu yara ni muso fana ni shogora ko eni che jera la wajiborila ipana balu yara balu ya tamanse folo ninde atamanse doye munye fana barakoroshi boli ni ewa chedo muso da barakoroshi bora balu yara tamanse sabane munne ni cheni muso be kelenya la santani duru ye cheye muso sera santani duru duru balu yara muso to nani muso ta nani na be faraka na ye kaluboye muso taye tamanse nani ce taye saba bo naka dew min balugu yara ishogora kuni muso jera la wajiboru la u balugu yara uma balugu ya manaka demisenu munu mashe balugu yama uma sogo kuni muso jera la wajiboru la naka demisenu munu mashe uluma oma o fana ka jenyini shinya saba lam yablughu hulma minhum fi salasati ahwali la hala sabala nunun ka je nyini u kana do mo ka foki je nyini dem sel munu mabaligo ya ani ka barake dem ni ka jom marale munu bu bolo ni wakati saba al awwal min qabl salati al qadat ala yirbu fu ayakunu ako salasa marrat min qabl salati al fajr folo sani fajr ka salli sani hada maden ka boka ta fajiri salliro la adalendo aka sokono abarake dendo a jommara lendo kana do aka abara foika jenyini demisenu munum bi bolon ube den ko bokla ika fajiri sani kata fajiri salliro la ika demisenu munum ma balgo yai kana do ika fuku jenyini ni nye foloe fulanna wahina tadauna shiyabakum min al-jahirati ani wakati mi naba ka finu go kada tileganfe aya bunkasiri rebenu be sarahu abenu be tawsiri tileganfe naba ka finu go kada o wakati fana ika demisenu munuma balgo ya ika jommara barake dew kana do ka wakati fana fuku jenyeni o min bari salati al-isai ani safo kofe safo sallelen kofe parce que fana ye mogo kada wakati de mo hari ka demiseni munuma baligo ya ani ka jom maray barake don u kana do ika o wakati fo ku jenyene wala tuma bun kasir ba fo ka do sarhala ko le awwalu min qabl salati qadat ako wakati fo le munye so ma sallinye li anna an-nasa idi dhalika yakununa niyama fi furushihim parce que wakati bi hada madun suru dalembe u kadila unka ubeshino minye fajiri sani fajiri ka salli o wakati be hada maden dalen soro ka dilanka de abe sinogo ni hada maden fana be daka sinogo iba soro akalla da finu tala ani finu munum be da ulu de bala
donc i kana duwa ka wakati fo i ka je ɲini nin ye fɔlɔ ye wa hina tadauna shiyabakum min aljahirati ani wakati min n'a b'a ka finiw don tilegan fɛ n'a bɛ finiw bɔ ka da ayi fi wakati alqaylulati wakati alqaylula qaylula arabu nin tun b'u bolo kosɛbɛ tilegan fɛ tile camancɛ wakati u bɛ taa da ka sinɔgɔ hari minnu bɛ baara la u bɛ baara bɛɛ jɔ u bɛ taa da ka sinɔgɔ komi su fɛ u bɛ sinɔgɔ cogo min o de y'a to ala y'a ta tɔgɔ ma k'a fɔ u b'a fɔ a ma alqaylula a tun bɛ arabu bolo kosɛbɛ tilegan fɛ ni tile sera camancɛ la dɔrɔn bɛɛ bɛ taa da ka sinɔgɔ dɔɔnin o wagati ninnu bɛ da u b'u ka finiw de bɔ fana ka da o de y'a to ala yɛrɛ y'a fɔ ka fara kan u b'u ka ni fini tɛ da wagati u b'u ka finiw bɔ ka da donc ala ko wagati fana i den min ma baaligoya i ka jɔn maralenw i ka baarakɛden minnu bɛ dɔn ka bɔ k'i kan u kana don i kan nin wagati fo k'i jɛ ɲini لأن الإنسان قد يدعو شيابه في تلك الحال مع أهله parce que nin wagati fana tilegan da wagati min filɛ nin ye a ka ca bunkasiri ko mɔgɔ b'a ka finiw bɔ a n'a ka denbaya de bɛɛ i b'a sɔrɔ a n'a ka muso bɛɛ a b'a ka finiw bɔ nin ye wagati filanan ye o min ba'di salatil isaa'i wagati sabanan safo kɔfɛ li'annahu wagati nawmi parce que wagati fana ye mɔgɔw ka sinɔgɔ wagati de ye fayumaru liqadamu wa li'atfalu barakedenw bɛ ɲamariyaraya ani den minnu ma baaligoya alla yahzumu ala ahli albayti fi hadhihi alahwali u kana ta cun kan ka taa don ka cun dutigi kan ni lahalaw la lima yughsa an yakuna rajula la ahlihi akramakumullah bunkasiru ko munna a ko nan bɛ sira baarakɛden n'a dɔnna mɔgɔ kan nin wagatiw la a kana taa cɛ sɔrɔ a ka denbaya kan aw nahawi zalika min al-a'mali u bɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw baaraw dɔ la baara min ni mɔgɔ n'a ka denbaya b'o kɛ pour mɔgɔ kana taa mɔgɔ n'a ka denbaya sɔrɔ lahalaw ɲɔgɔnna la nin wagatiw la o de y'a to ala ye balili kɛ denmisɛnnin minnu ma baaligoya jɔn maralew baarakɛdenw nin wagati saba a kana don dutigiw k'a fɔ a k'u jɛ ɲini o de haja qala salasu awratin lakum nin de kosɔn ala yɛrɛ ko a ko nin wagati saba ye wagati saba de wagati saba min ye lawura bɔ wagati y'aw bolo nin wagati saba y'a ka lawura bɔ wagatiw de ye donc nin wagati saba jɛn ka ɲini hara ka balima suru kana don a kan fala junaha alaykum fi tamkinihum iyahum wala alayhim wala junubu ti awla junubu ta ka baarakɛdenw na ani denmisɛnnin minnu ma baaligoya i ka dɔn ka bɔ kɛ aw kan ni nin wagati saba tɛ ini arawu shay'a min khayri tilka al-ahwal wala junaha alaykum fi tamkinihim iyyahum wala alayhim in arawu shay'a min khayri tilka al-ahwal junubuta awla junubute barakedenw ni den minnu ma baaligoya n'a yɛrɛ y'a ye u ka duwa kan ni lahalanw tɛ u ka duwa kan wagati wɛrɛ junubutaw ka wala an bɛ sarahu de la n bɛ sagi ka taa ma li'annahu qad wujina lahum fil hujumi parce que nin wagati jɛn de dir'u ma k'u ka duwa kan ou bien e kan bɛ tawsiri de ma نتاكو أي إيجاد دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم في تمكينه إياهم ولا عليهم إن يروا شيئا من غير تلك الأحوال ما نني لها سبته هر نو دونوكا نو يفندو يه min te nilla hala sabai durubu tawka wala parce que wakati jen diru maku kado wakati ambe sage kata aya masanfe e kofe salasa uratu lakum laysa alaykum wala alayhim junah ate auka laysa alaykum ate auka wala alayhim junah junubute e wa demishen munuma baliguya ubaka jommaralle ubaka barake don junubute awla junubute ulula baada hunna ni wakati sabayin kofe
tawafuna alaykum ba'dukum ala ba'd aw doka donka boke do anyo nyugonka ka sorama nyugon je nyini nini la hala sabate bashi tawka wala jurumu tawka wala ni wakati sabade i jom marale i barake dew i ka demsenu munum mabaligoya ko kana doka numu je nyini mais min tan ni wakati sabayi nye junubute awla junubute dewna junubute jom maralew ni barake dewna aka donka boke nyogonka ka soro jenyene make tawafuna alaykum ba'dukum ala bar kazalika tumami ala ye nin jenyini min fule ninye ala ye nin prepare latige ka banganye akon nin chogola de ne ye nin jenyini ni wakati saba jenyini bangawiye chogomide yubayyinu Allahu lakum al-ayati ala be aka ayaw bangawiye nin chogode la qur'ana kono wallahu alimu hakim ala ye doni masade ala ye kiri masade ala ye doni masala ye kiri masade donc wala bunka sirambe sagi kata akasarhuma aka tawsirma aqul li annahu qad wujina lahum fil hujumi parce que ni waqti sabayin ko fe jenduru madaku ka douka wali annahum tawafuna alaykum ani fana mugudi do mugumunum be donka boke auka ay fil qidamati wa khairi zalika nube baraka aw yow be donka boke auka nube baraka we anuna nyugonnam wa yaghtafaru fi tawafina ma la yughtafaru fi ghayrihim mugum be donka boke mugoka nabika barawke ewa ya fabeke ema ko dola o ya fateke mugorema minte e mana noya beke e ko dola kateme mugo doka mugo mimbe mugo ka barawna ka ciunke wakati babe donka bokika noya beke e don ko dola no noya teke etanaye wali haja ninde koso sabatana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati ciden ko jakumani ka kola innaha laysatin bin najisati innaha min at-tawafin alaykum wat-tawafat sallamata dallaka ciden yininka pasku tumbe jakumani mara ako jakumani fulabe sokona ba annen aba addado ikamina la besaka dado ikadumuna la besaka dado jisigila ba dado wala abe tugode parce que jakumani yere fula sogote du mais adala non silamiya sariya ya dala no seneya munna parce que abe donka bola mugoka ni ko iki yere korosama iki kamina korosama ka gele wala silamiya sariya ya dala no ayo o seneya wada to ciden ko inna tumamu ya nyinin ka jakumani la ko inna ko jakumani fule laysatin bin najisati akwa sobilente innaha min at-tawafin alaykum wat-tawafati parce que jakumani e fende munum be donka boke auka jakumani o dode abe munu ne donka bola mugoka donc ni ko iki yere kolosoma na ya dado minna ko sobira obeke ko geleye mugoka wala no yakera aleta la kadana lo ka seneya na dado na minna bashitola walamma kanat hajil ayatu muhakkamatu tuma minni aya kera aya min la benendo walam tunsagu bi shay ni aya matusheni foye wa kana amalu an-nas biha qalila jidda ankara abdullah ibn abbas zalika lan-nas bunkasir ko tumami ni aya matushe kasoro fana mugo kabarake ninni aya akadogo kosobe mugo kabarake ninni aya akadogo kosobe aya matushe fana ninde koso abdullah ibn abbas ayeni aya mugo bara baliya ni aya ayan nankariya mugo ka kafun ni aya abe qur'ana kuno amatushe ne mugo ka baraka dogona ye fana ayan nankariya like mugo ka an ubaydillah ibn abi yazid ana ubaydillah ibn abi yazid bolo sami ibn abbas yaqulu lam yu'minu biha aktharun nas ubaydillah ibn abi yazida ako alayya me ibn abbas ma ko ibn abbas ko ne aya fule mugo chama malli manana ko ibn abbas ko ne aya mugo chama malli manana ayatul izan jenyini ka aya ako mugo chama malli manana de
وإني لآمر جاريتي هذه أن تستأذن علي أو بنا باس كونيكا دوموسو من فلانيني مبانيا مريادة أكنا دونك فاكين جنيني فاكين جنيني أن موسى ابن أبي عائشة سالت سابي موسى ابن أبي عائشة قال لي سابي ينينكا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال لم تنصروا قال يا ينينكا أكو يا لني آيات توسر ديوا أكو ما توسر قلت فإن الناس لا يعملون بها أكو أليكو أما سابي ما آية ما توسر من موت بارك نايفنا فقال الله المستعان سابقو أكو الله المستعان أمبد منين على فكرة وأن ابن عباس أن رجلين سالاه أن الاستئذان في 3 أورات أنا ابن عباس بولو كم مغو يواتشي فلا ويبن عباس ينكا جنيني لا نوي لو ربو وقت سبلا التي أمر الله بها في القرآن ni lawrabo wakati mi sabami ni ala ye nyamrali kenay qur'ana la ko mo kana do mo ka wakati awa demisen fijunu fen fuki jenyini wa qala ibn abbas inna allaha sitiru yuhibbu shitra ako ala ye suturali kela de ala be sutura de fe kana an-nasu laysa lahum suturun ala abwabihim wala hijala fi buyutihim buna basa ko folola mogo tunkera suturate dawla trewere situnte dawla trewere sitte sowla suturate dawla fa rubbama faja rajul qadimuhu aw waladuhu aw yatimuhu fi hijrihi wa huwa ala ahlihi akacha o wakati nika barake donika a chunka donika ube ide ube aliyatime mi maralembe bolo abese katai soro ika musoka fa amarahumullahu yastazinu fi tilka al-awrati odela ala yunya mariya kunni lawrabo wakati saba uka jenyini allati sammallahu lawrabo wakati saba minni ala yira yafo ako summa jallahu badun bisuturi fa basata Allahu alaihim rijqa ako okofe ala nana ni sutura wuye sutura munun be do ewa dula ani sunula ala ye garjage fense moye fattaqaju sutur uye sutura wumina wattaqaju hijala min yetrure sinu irido yo uludo sowula fara nasu anna zalika qad kafahu min al-istizani alladhi umiru bihi mogo ya jate mina ni sutura munun be dala sisa ni nyan wasa kabo jenyini la ode ya to jenyini sariya mu adoyara mogo bolo rabbuni abbas jenyini sariya doyali mogo bolo ni bahara teke naye aya kunfo folo la dawu lankolonde tundo so portu tala ire portu te soula irido tala terrorisi tala bonni wakati saba ni nana ka chunka do mogo ka wakati komu ya fo tawsir la chogomi ibese kata mogo do soro aka musoka o wakati wala ala ko kana do numa jenyini ne tuma me yurwali munana ewa daw portu do nadala ewa minye ewa hijabu ewa terrorism ani ewa fewu nana irido nana ulube dala sutura bini mogo che mogo yu wasaro ni o sutura udela ka jenyini ntoye parce que mogo bado sisa nka datugulendo da sogolendo mogo te seka donka jenyini te tuguni ube mogo bado ni sutura be min bendala ni mogo bena maganina ko abena doddu kono nere be bonyere kalama mbese ki labbe atinchoro chogoya dola donc o de ya to jenyini ko mogo ya toy uyu wasado sutura nonona qala al-auza'i an yahya ibn abi kathir auza'i ko kabo yahya ibn abi kathir bolo idha kana al-qulam urubaiyan fa innahu yasta'zinu fil awrati salasala abawayhi awa akoni denkera urubaiya yemunye na be sannani nyuguna koni demmin be sannani nyuguna koni lawra bos wakati saba ko aka bijenyini ke ya bange baka folaka na be do abaka
ni wakati saba dola kilena aka jenyini na be do afaka ni wakati saba dola kilen aka jenyini fa ija balagal huluman falyastazin ala kulli hal min ni den ko ni baligo yara chogo be akana do afaka na ma jenyini chogo be akana do baka na ma jenyini wa hakaja qala shayd ibn jubair ako chogo kilena shayd ibn jubair ya funin chogo dela wa qala fi qawlihi kama stazana alladhina min qablihim shayd ibn jubair ko ayayna ni ala ku kajje na baligo yara wote ayayna wa ha obe ayayna aha ويشغل قلنا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. الله القرآن كنو وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم أو ألا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم من دمسن نونو شيرا بالغ يا مسا أني بالغ يا فوتشوكمي دمسن من ناشغورا ko aleni muso jera la waji borala ube asera santani saba ube akabara kurushi bora o kana do abana faka fo aka jende nyini wakati saba ko tola de wakati be ibalu yalen kofe kana do ifaka kana do ibaka nima jenyini ika jenyini de kama sazana lejina min qablihum komi mugumunun temena nununye ulube jenyini ke chogomi demisenu fana balu galen kofe ibe jenyini ke ibani faka o chogodela mugo juma sura kumfulo ya ayyuhallazina amanu لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا على كم أدم ومن فورا سورة كونفلو ني على كم مؤمنون أكنا دو سوكونو أو يركا صوت مني كنا دو أكونو فوي كا جنيني دكي كا سلامو دي بلا كا جنيني كي أو ني دمسني بالغ يرا أمسوماو أتشيماو إبالو غالين كوفي كنا دو يكا بانغ بغا فلاكا وغاتي سينيمو جنيني foli de biluka folo iku jenyini ikado uka komi mugo munun temena enye sora kun folo ni ala sora folo la ni ala ku kanado mugo ka du kono fo ku jenyini chogomi de ni demisenu fana ni balu yara i jenyini ke bange baga fula ko chogo kelendela kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi aw ala baka ayaw bangaw yenni chogo de la wallahu alim ala yedoni masade hakim alay kiri masade ودي أتو سابقو قال في قوله كما استاذن الذين من قبلهم يعني كما استاذن الكبار من ولد الرجل وقاربه أو قمي ندمسنو بالغ يراو فنكا جنينيك قمي مغو إيكا ديون كلوبانو بجنينيك تغمي أنيكا بالمسرو تو بجنينيك إيكا تغمي نو كنا إيكا نو وتسكا دويكا فو إيكا جنينيك أو إيكا دمسن فتي من فننا بالغ يرا aka jenyini kika komi ika den korobale unto komi ka bali masuru to ani kuma sale komi mugo munun fora sora kun folola ulube jenyini ke chogomi afana kana doy ka barafu aka jenyini ko chogodela wala abdurrahman sadi ni aya min fulen ni ambora late ni tarata be faida tan fula de fola ambora ni aya min kono abe faida tan fula fo ala nafatani fula abo fo ayayna wa abu nafatani fulayin kono aku minha annahu yanbaghi lil wa'iz wal muallim wa nahwihum aku akaka wajulu kelay ube karamugo emin be mugo lakala anin nunu na nyogonon mimman yatakallamu fi masaili ilmi shar'i mugo na abe kuma silamiya sariya ka doni de nadron silamiya masaila sariya doni ni mugo min be kuma ulula abika an yakhruna bil hukmi bayanu ma aqijahu wa wajhahu ni yakiri min fo akaka kiri mbora yoromi kiri iye kiri mfoni ni kiri min fo iya foni kiri minye ani ya foni ewa kili mfoni nyami mbala
iko tugu kiri na ko bange wala yulqihi mujarradan an dalili wa ta'lili hada madin kana to ka doni masaila fo ube ka dina kuma fote ka sorima dalila fo ima sababu fo akonni aya amba sura kono ikera wajuri kelaye ikera karamogo de ikera mogo nabe kuma dina masaila no doni masaila de la sariya ka masaila ikana to ka kuma foni yere takidade ni dina masaila min fo iya foni hikima minye otwa ka ala iya foni sababu minye otwa la iya foni delila minye iko fana fo ode kanyi ode bedo hada madon dusukun kono de hada madon lafiya لأن الله لما بين الحكم المذكور parce que akop tumami ala ye ninkiri munu fule ka fonne aya kono tumami ala yo banganye alla lahu bi qawlihi ayu fo sababu ke munye salatu awratu lakum munnan ko mo kana do au kan ni wakati saba parce que ni wakati saba ya kala urabo wakati de sababu foro ba mafo ni wakati saba de munu mabalo kana do anga fo kan jenyini ala ya fotende ba kuntalawa hikma talawa kunde bala hikma de bala aya kunfo ka hikma fo woye munye ni wakati saba ya kala urabo wakati de wala ko akaka fana ewa wajulu kela karamogo mogo be kuma dina masaila udela doni masaila ro sariya masaila udela ni ya masaila min fana fo ye masaila info kada kuminka delila min bala iko otwala ode kanyi imaye mogo min be mogo waju be kuma ni delilai ibafo ayafo ka korofo ube niye kuma fo adelai ninye qur'ana ayala adelai ninye hadisala o wajulu shugu mogo ba faamu abedo mogo duskun kono ba mina ka barake nay ka teme e ka shigi ka ke kuma mogo foni nendiaye doro parce que ne yake kuma mogo fo e qur'ana ayate fo hadisate fo e ba fo nin koni ba ke ka sago fo drabe barola amanteli ka do mogo duskun kono mogo manteli ka faamu donc ni be kuma dina masala wala awa ni nye kode fosobe ko min be ke sababu ni qabulu be ke mogoye ni ye min fo adelila fule ni qur'ana ayala ni ye min fo adela fule ni hadisala ube ni ndoni kuma masina kote ni katele kado hada maden du sukun kono ka famu ni ekera janko dina ma fama mum bole ma e burusula kala den tamam betay ni koy be jom misrula ka wajiru ke doro man kambe wuli parce que do yire nyana ibe kuma mugu fo minna ayate fo hadisate fo ibe itara le de tegeroma ima ya wajulu ke law do yire be burusula ni ewa ni ndo ni nye wajulu ke ewa wajulu ke la do mba fo kwa ye beta be ke nedeka no fana ka wajulu turu ke rasa ale fana ba la baninka ulu yere wajulu keraw yere de be nyogoma jabi yere la folo misiri kono o kachay bo awu yere min be mogo la kala foro ka mogo waju folo awu yere de be nyogon ka folo ni eka turu nana ebe ninka ni ale ka turu nana alebe eka aha munum ba wulla me ulu betami ubo mun famu ate foi na fumo te foi famu wala wajilu ka ke bil adilla ala kote chiden kote doni ke ba munun donen do mogo bolo nin doni ke ba masina kote ninde kaka ninde katele ka do mogo ka hakilila mogo katele ku mina fana ka barake noy abdurrahman sadiye faida tan fula min fo ni aya faida wala ayen nin fo akono والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم والقواعد من النساء مسمون سجرا كبو دامونيننا أنين نجه بن كثير قال عدد من العلماء هن اللواتي انقطع عنهن الحيض
ويئسن من الولد بن كثير كدوني كباجاتا ودوكو قواعد يمونye ko musommunu nu uluka kalobo tigera mana korola kalobo yere tigela ute kalobo yetuguni ujigi tigelembe den soro yere la tuguni ko qawaid yode memmi ya abdurrahman saadi ani tawsir al muyassar uluko qawaid yejumay wal qawaid min an nisa'i ko qadanna anni al istimta'i wa sahawati likibarihinna فلا يتم أن في إرزال لجواج ولا يتم فيهن رجال كذلك وقواعد يمونye كم مسمون سيغرا كبو دامولا مانا وسيغرا كبو دامونيلا كبو مغفه اوا انيس مسون اوا نغي يرتولا فنا وسيغرا كبو نغي كولا نغي تولا وكاكور يا كوسو ulu yerete tamake che yerela yere kwimbe furila وهكلته شيء رك أو تامكته شيء رك كوب فريلا شيء فنا بيت تامك ولولا فنا كويبه نونو فريرة قواعد ينندي مسلم نون كرولا كشين نندغرلا وما كوتة داموني نسيلا نجسيت شيء نجسيتو لا تكوني ulu yere ma kote chesi bolo ku be furila tuguni unatate chesi ka ku be furila tuguni che fana shin natate ulu ka tuguni kibe nunu furu qawaidu yen nununde ala ko ewa musomunun sigira nu kera nin chogola allati la yarizuna nikaha musomunu yere hakilite furula tuguni utem ewa furu yere jigu yere tuguni utamakete chesila konin che nege benela mbe furala ote tuguni che fana te tamake ulula kuibe nunun furu tuguni ay lam yabqa lahunna tasawufun ila tajawuz minye awan nataka ta furuma ka furunata ubi hakili kake furula ote ni muso sugula tuguni bon ni muso koroba munun kera nin chogola kiri jumambena falaysa alayhinna junahu an yada anna shiyabahunna bashite ni muso suguka munu nye alako ni yika hijabu do ikanka kunna biri belebele ba mi mileki yerela hari ni muso nunu manindo tuguni hari ni muso nunu ma nyeda utugu ube kamisoro do kada uka hijabuka hari ni nunu mu oke tuguni bashite uloka muso munun korola kaseni ndegerema hari ni uluma kunna biri belebele ba mileki yerela ku sanfela be sutura ni doroke babu kanna doro wasara hari nu uluma kunna birimere ku yere la sakubu nyeda bedatugo me ala yasarti kala khaira mutabarrijati bijinatakum min kana boni kam masiri fanaida silamiya sariya ko muso ni korola kasen ni ndegerema muso mununye fonnan kaye fari kuru fambe sutura linyine na ulufe chogome ka wajibe uluka chogome o ma wajibe e kasisa ebe seka kunna birini ewa fen nunun toye ni doloke bawbe kanna ne ifana kan yi masiri ka bom ika masiri ki masiri ka boni ka masiri wali chew nyakoro e fana kanu kede afora de minye fini banunu ewa don ko ninye jumay anyere annasiyaba no ko ye jumay minnana ni alako wali yadribuna bi khumurihinna ala juyubihinna abdurrahman sadiqo de binna kabuka nafura ayala suratul nur kun wali yadribuna bi ghumurihinna ala juyubihinna ni ala ko kan nan kannan anu kam misoroban uka meleke uka dolki kaunka ku ka sanfila be fana sutura akon ode binna kabu musokurbauka olan kannan inde kodo de ode binna kabu musokurbauka me uyere fana kana uyere masiri kam masiri ku yere la ka chenun ku yere la kabukulu do ka jabe do sheuna ka jabedo ewa ibolowula imasirito kabo cheun nyekoro konkorola ifana kanu kede lankan ninde binna kaboyka kuna birinde binna kaboyka me amafo e fana ki masiri kabode ay laysa alaihim min alhazar fi satatturi kama ala khayrihin min an-nisa donc buna basiko na ko ewa ni yorola bunkasir ko laysa alayhin junaha kala nyine yemunye ay laysa alayhim min alharaji fi satatturi kama ala khayrihin min an-nisa mana junubuti uluka
mana ulum yogona muso fonnan ke dun yere sutura cogo mi de hari nu ulumu yere sutura cogo la junubute ulu kawla wani ibn abbas wa qul lil mu'minina yakhduna min absarihin al ayatu fanasakha min jalika wasasna min zalika al qawaid min an nisa allati la yarjuna an nikah ibn abbas ko aya min nana wa qul lil mu'minati yakhduna min absarihin ni alakum mu afo mu'minu musawiye ku kunye da wujike kabo wali cew lajjali mani damu kata aya laba ako fanasakha min zalika ako oyuruni tusira wasasina min zalika li khawaidu awa kum minye awa muso mununye muso korobawye ku ulu nana damana bo oyorola hijabu yorola muso munun jigite furla ali aya kataya laba qala adadu min al ulama fi qawlihi falaysa alayhinna junahu an yadana siyabahunna qalu al jilbabu wa iridau ibn kasir ko doni ka bawo doko ko junubu tola uku ka finu bila ko finu jumado ko minye hijabu nyere ani birifini mimbedda hijabu inka wa qala sayyid ibn zubair غير متبارجات بجينة يقول لا يتبرجنا بودي الجلباب ليرى ما عليهن من جينة سيد بن جبير كو متبارجات يمون يكو كان بوكا حجابو نيرفنا بو ويرلا بيو نونو كم مسيرفنا بيبو ما على كل حال علي لا ني مونيا نيمينفو مانا نيموسو يا كدرو كباب بودو ala ko birifini ba ewa kunna biriba min kam meleke ayerela muso korobaw no ya kera wulu ya harunu lu moke me ufana kanu yere masiri ka bonu kam masiri mo nye koro ufana kanu yere masiri ka boni masiri mo nye koro munna tawsiri kala do ko li kulli saqitatu laqitatu muso koroba fana ko awun korola e panaki masiri kenu bula bukuru bula senni jabe bolo ni jabe kabo ewa wali chew nyekoro ala ko efana kanu kede ko munna li kulli saqitatu laqitatu ko fen binne be tomo bagabala fen binto be tomo bagabala iba soro inyo gona chokorba do fana nya bolendo inofe donc la ine masiri kanabo ifana kani yere masiri kabode wanyesta fifina khairul lahunna me ala kona tabe muso kayere tanganyina yere ni nogo ya kera muso korobay ko e kani yere sutura chogo dola ko mi muso fonnan ke bu yere sutura chogo mi ne ona tabe ni yere tanganyini yere ka finu yere ewa boli ka toy ki boni ka finu ye ko mi fonnan ke wu chogo wode kanyi mare ay waterku wadi hinna lishiyabihinna ika finu mboli ni otoe ala ye no ya kiye kika finu minyere bode ika no fini nyere bode ka to iyere la ka bona yede ode ima herai wa in kana jaija hari na ya sura boli dagariye ika boli to e ka bona yede khairun wa afdalu lahunna ode herai ode kanyi muso koroba nunu farama wallahu shamiu ala be kuma prota bemme alim alay doni masadi abe fembe kalama donc shemu ya ala ka toye alimu ya ala ka toye shemu ya ala ka mankutuye alimu ya ala ka mankutuye ahli sunna wal jamaa ubafu nununde mamurruha kama jaati ni ala togo munun nana nin chogola ayu fo kata kom ayu fo unana chogomi akana fo kabu kolo yerema ahli tawilu de boke ali ashariya ulu de boke haro do tara subha do fo ko hadisul awayili ko sunna mo ko bakurunite de ko malikiya de do ko sunna mo fule kulu ko tawili mani ka alaka ewa kuma ku tawili ko mani ko yere ya tawili ko ya ko tara bakurunite malikew ko fana ya tawili ko ya tawili ke yaw ko lo fana ko tawili mani me abe hatagiya an kan kaddina kalade tawili chogo ya fulade do atawilun batilun wa ta'ilu sha'i'u tawili yo chogo ya dode chogo ya fulade tawili dobe o dagara wa fo tawilu ja'izu tawilu sha'i'u tawili dobe o dagara wa tawilu batilun tawili dobe o te daga
وينغلو نيو فويا باسكال تما متشيدي اكو بنا باسم اللهم فقهه في الدين وعلمه تاويل اكو الله اكو يكبنا باس الله فهم دين لا إيكا لا على الدنيا التاويل التفسيري تاويل دوبي وبافو تفسير تاويل دوبي تاويل دغالي ويه تفسيري دي arabu kanna mun yire arabu kanna kore mun nyu ka arabu kanna ka fo chogolo te tawili yo we tafsiri de tawili yero ala ko yadullah ko qudratullah ko ala ka qudra ala te qudra do akoy bulisa ma lima manata an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya tawili tugu ba fo nyemmin danin kala qudra ni tawilu de tawilu batilu ali ashariya u beninde ke ahli tawilu beninde ke ninde ngalo nintebe sunna mo banna ninde ma me tawilu shay'u dalila be minna tafsiri basitola malikiya ko ewa be bakurni sawra de lote tawilu de we tafsiri de atigi be minna wo de tawili ko alati la reshika wo de tawili ka suraba yire dambi kata maliki majabi mina maliki ko ala bellare shikare ka kuy kalli manani aye ko ala bellare shika ko yi ka wajibi de ako ni banni moy be kafiriya donc nim fana ka famu donc ni ala ka togo munun nana ala ka mankuto munun nana ibo fo unana togo mi ahli sunna wal jamaa bodeka nimmi ni delila nana ko obe tawsir arabu ka kanna ka ke ko wore ibo tawsir bashi tola tawilu saqin wa tawilun batilu donc nin ko fula de bedina la mo kan nin fana famu parce que ni subu hatigu sugu ba fe ka caya jamana kono ni sunna aqida makala ka famu ani ni ma sunna mo ka kuma kala ka famu yorunin kele obe mo go nyagambi donc ambe alla delala ka hatu mandama ala ka hakki mandi lu fanama ku sagi kata dina chinyama subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيتنا سوية هجرية بكلة أني كمناني أني بناني أني دورو شهر الجمادى الأولى من هجرة سانكالو دورنا بسوين يوم مغنائي miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani saba sankalo tani fulanna bisunye onani nay mbe dawda bugu masdar raja wambo kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun يقول تعالى آمر عباده المؤمنين بإقامة الصلاة على بافو مسمين كروتا لندو نابا كجمو منو نيامريا كوكا سالي ناتي أتشغولا وهي عبادة الله وحده لا شريك له ويكا على باتو masami ni jenyogon tala ka ala kelempew bato wa ita'u zakati wa hiya li ihsani lil makhluqin wa du'afaihim wa fuqaraihim ayunya mare ayayin kono fana ku ka jakabo oye kanyuma yake kata damfeuma ukam mogol la fulenu ka fantaw
وأن يكونوا ذلك مطيعين وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول الله صلى الله عليه وسلم وبن مبارا منون كفنا وكاكي تشيدم باتو بغاي بارا نونونا أي سالكين وراءه فيما به أمرهم وترك ما أنه ججرهم muna ukake ciden kan nyamar kaun ukaddo uludela ukake ciden kan nyamar kaun kofe ciden yu nyamra ni munyo ukake akuka min toye ka toye la'alla Allah yarhamuhum bijalika nu yoke ubeke sababu ye alabu nema ولا شك أن من فعل هذا أن الله سيرحمه كما قال تعالى في الآية الأخرى شكتا لفنا مغوم ويفر لسالي دورو ناتي أتغولا يجاكبو أكانك دمون ما يادوما إتغورا تشيدنكو شكتا لا على بينما كما نانا آية وركونو تشغمي أولئك سيرحمهم الله aya wuri kuna la kun nunun tigla mu wala bin nunun din nema wodi ato la ko waqimus salata aye salli nati a chugula wa atu zakata aye zakati akanka di mu munumma wati rasula aye tugu ciden ko la'allakum turhamun na yen ninke o beke sababu ye abenne masro aha لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير لا تحسبن أي لا تظن يا محمد على كوتشيد مايكنا جيجي لا تحسبن الذين كان مغو جيجي كفروا لا تحسبن الذين كفروا مامرو كنا مغو جيجي منون كافر يرى معززين في الأرض كنا جيجي كوبي على دادو كولوكا وتي على دادة وبالك من اللي كنو وريا تقبون كسير قوله تعالى لا تحسبن أي لا تجن يا محمد مامرو كنا جيجي أن الذين كفروا كافوكم غمنون كافر يرى أي قالفوك وكذبوك مغمنون ينصصوا كي قالون تجيا معززين في الأرض أي لا يعززون الله كنا ميري ولا بدش ولا ده على تدش ولا دعو كلوكا بل الله قادر عليها أو على بش ولا ده وسيعذبهم على ذلك أو على بو ولا جبفنا ويوكا سوسولي منك ويوكا قالون تجالي منك كنا ميري ku betaka ala da dugukolo kade utetaka ala da koy uyika sosoli minke uyuka galontigali minke ala bu la jaba kade abu janga kataka asadda li azab la jaba gelen fana wa ma wa hum ay fi dar al akhirati aw la gara fana ushigiro yero jumay nar jahannaba tasuma yawmal qiyamah do fana وشغيرو جهنم تاسما دي ولا بس المشير او نيمو من كلبان يرو كيرا جهنم ري كلبان يرو جويرا اي بس المآل مآل الكافرين وبس القرار وبس المهاد كافر لبان يرو جويرا وسبت يرو جويرا وفم من فين شرا وكرو من جهنم نوبا كنو وجويرا